salieciet rokas krustā uz krūtīm. Weil ich von Christus am Kreuz umarmt bin, Tā kā mani Kristus no krusta apskauja, umarme ich in mir das verlassene Kind. tad es apskauju sevi pamesto bērnu. Ich umarme in mir das übersehene Kind. Es apskauju sevi bērnu, kuram nav pievērsta uzmanība. Das überforderte Kind. Pārslogoto bērnu. Das hilflose Kind. Bezpalīdzīgo bērnu. Das lächerlich gemachte Kind. Izsmieto bērnu. Das verteufelte Kind. Nolādēto bērnu. Das beschämte Kind. Apkaunoto bērnu. Das vernachlässigte Kind. Novārtā pamesto bērnu. Das geschlagene Kind. Sisto bērnu. Und das abgelehnte Kind. Un noraidīto bērnu. Ich lasse mich vom verletzten Kind zum göttlichen Kind in mir führen. Un es ļauju Dievam vest no pamestā bērna sevi uz dievišķo bērnu. Und dort, wo das göttliche Kind in mir ist, Un tur, kur dievišķais bērns ir manī, bin ich frei, es esmu brīvs, heil und ganz. vesels un pilnīgs, Ursprünglich und authentisch, pirmotnējs un autentisks, rein und klar, tīrs un skaidrs und daheim. un jūtos kā mājās. Dieses innere Haus der Stille für jeden von uns ist, möchte ich nun Schön. alten kirchlichen Segen hineinsprechen. Šajā klusuma telpā, kas tagad ir mūsos, es gribu pateikt vēl vienu lūgšanu. Herr, kehre ein in dieses Haus. Kungs, iegriezies šajā namā, Und deine heiligen Engel mögen darin wohnen. un lai tavi svētie eņģeļi tur dzīvo. Sie mögen uns in Frieden behüten. Lai viņi mūs sargā mierā. Und dein heiliger Segen sei alle Zeit über uns. Un tavs svētā svētība, lai vienmēr ir pār mums Und uns un ap mums und in uns. un mūsos. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. To mēs tev lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Amen.
jemand eine Frage zu diesen biblischen Heilungsgeschichten oder diese Übungen, die jemand was zu sagen? Vai kādam ir kāds jautājums par šiem stāstiem, vīdo stāstiem, ko mēs aplūkojām, vai kādi jautājumi par šo vingrinājumu? Viss skaidrs ir, ja? Gut, ich denke, wichtig ist, dass wir nicht ständig alle Schuldgefühle, alle Schuld auf uns nehmen, sondern wir müssen sehen, was haben wir ihm gegeben und was konnten wir nicht geben. Svarīgi ir visas vainas sajūtas neuzņemt sevī. Svarīgi ir, ko mēs esam viņam devuši un ko viņš ir devis mums. Die Frage ist, ob in der anderen Familie verwöhnt worden ist oder wirklich gefördert worden. Jautājums ir, vai tajā vienā ģimenē viņš tika lutināts un visādi veicināt viņa attīstību. Also es hilft dem Kind nicht, wenn die Eltern alle Schuld auf sich ziehen und sagen, wir haben alles verkehrt gemacht. Nepalīdz tas, ja vecāki uzņems visu vainu uz sevi, ka mēs kaut ko izdarījām tā, kas nebija pareizi priekš bērnu. Wir haben gegeben, was wir geben konnten. Bet gan mēs devām to, ko mēs varējām dot. Vielleicht war es nicht genug. Varbūt tas nebija pietiekami. Aber wir dürfen dann beten und vertrauen, dass aus dem, was wir gegeben haben, trotzdem etwas wird. Bet mēs drīkstam paļauties un arī būt pateicīgi, ka tas, ko mēs devām, lai tas aug un lai tas nes augļus. Und es ist immer die Verantwortung dann des Sohnes, der Tochter, aus dem, was sie bekommen haben, selbst etwas zu machen. Un tas vienmēr ir dēla vai mātes vai meitas atbildība, ka no tā, kas ir dots, lai dotu arī atpakaļ. Ich kenne ältere Menschen, die Schuldgefühle haben. Ich habe alles verkehrt gemacht in der Erziehung. Es pazīstu tādus vecākus cilvēkus, kas saka, ka audzināšanā es visu salaidu grīstē, es visu izdarīju nepareizi. Ich sage dann, sie sollen sich weder rechtfertigen noch anklagen. Tad es saku, jums nevajag ne taisnoties, ne arī sevi apsūdzēt. Sondern vertrauen Sie darauf, dass aus dem, was Sie dem Kind gegeben haben, etwas wird und dass Gott ihn auch begleitet und dass ein Engel ihn weiter begleitet. Bet paļaujieties uz to, ka tas, ko es bērnam devu, ka tas viņu pavadīs un ka Dievs viņu redz un ka arī
dos viņam arī eņģeli, kas viņu pavadīs. Und es gibt keine perfekte Erziehung. Nav perfektas audzināšanas. Und unsere Verantwortung ist, aus dem, was wir empfangen haben oder nicht bekommen haben, etwas zu machen. Un mūsu uzdevums ir no tā, ko mēs saņēmām vai arī nesaņēmām, no tā kaut ko izveidot. Ich kenne auch junge Menschen, die ihre Eltern anklagen, die haben alles verkehrt gemacht. Es pazīstu arī jaunus cilvēkus, kas apsūdz savus vecākus un saka, ka viņi visu sadarījuši, salaiduši krīstē. Aber manchmal schieben sie ihnen die ganze Schuld zu, dass sie aus ihrem Leben selber nichts gemacht haben. Bet dažreiz viņi vienkārši uzver vainu viņiem, saviem vecākiem par to, ka pašiem dēlam vai meitai pašiem no savas dzīves nav sanācis nekas. Sagt immer, gut, schau deine Geschichte an, brauch doch mal die Wut, dich davon zu lösen. Tad es saku, labi, tad uzlūko savu dzīves vēsturi, paskaties uz sevi, izlaid visus no saviem visas dusmas. Aber nimm es auch als Herausforderung, selber jetzt an dir zu wachsen. Bet pieņem arī to izaicinājumu un audz pats sevī. Gut. Ja, eine wichtige Frage. Sigmund Freud hat das kausal-reduktive Krankheitsmodell. Er reduziert die Krankheit auf eine vergangene Ursache. Sigmunds Freuds to ir reducējis uz tādu uz to kādu pagātnes cēloni. Ja? Aber das ist gefährlich, wenn ich jedem, damit ich jedem Kranken, du bist selber schuld an der Krankheit. Taču tas ir bīstami, jo tad es katram slimniekam saku, tu pats esi vainīgs pie tā. Damit verletze ich viele Menschen. Un ar to es ievainoju daudz cilvēkus. C.G. Jung hat ein anderes Modell, finales Deutungsmodell. Jungam ir cits modelis, viņam ir fināla modelis. Ich frage nicht nach der Vergangenheit, nicht nach meiner eigenen Schuld. Es nejautāju tik daudz par pagātni, par savu paša vainu. Sondern ich schaue in die Zukunft. Es skatos uz nākotni. Und ich frage, was will die Krankheit mir sagen? Un es jautāju, ko slimība grib man teikt. Die Krankheit ist immer eine Herausforderung zu wachsen. Un slimība ir vienmēr, lai manī aug izaicinājums. Ein Beispiel. Kāds piemērs. Eine Frau hat gesund gelebt. Kāda sieviete ļoti veselīgi dzīvoja, viņa bija veselīgs dzīvesveids. Und sie bekam Arzt die Diagnose einer Autoimmunkrankheit. Un viņai ārsts uzstādīja diagnozi, ka ir autoimūnā slimība. Und sie hat sofort die Schuld bei sich gesucht. Das habe ich verkehrt gemacht, wo habe ich gegen mich gekämpft. Un viņa uzreiz meklēja vainu sevī, ko es nepareizi izdarīju, kāpēc tā man notika. Lassen Sie alle Deutungen. Visus šos tulkojumus vajag nolikt malā. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Die Krankheit ist ihm widerfahren. Mēs nezinām, no kurienes nāk slimība. Tā vienkārši notiek. Und die christliche Deutung ist, die Krankheit zerbricht meine Vorstellungen von mir selber, vom Leben und für Gott. Und für Gott. Kristīgais tulkojums slimībai ir, ka slimība salauž manas pašas attēlus, tos attēlus, kas ir manī. Es will mich aufbrechen für ein neues Bild von mir selber und von Gott. Un slimība grib, lai manī rodas jauns attēls par sevi un jauns attēls par Dievu. Die Krankheit zerbricht die Illusion, als ob ich meine Gesundheit garantieren könnte. Slimība salauž ilūziju, ka es pats varētu sev garantēt veselību. Und sie zerbricht auch das Bild Gottes, der immer alles belohnt, was ich Gutes tue. Un slimība arī salauž to ilūziju, ka Dievs vienmēr man atalgo par to visu labo, ko es esmu darījis. Wenn ich meine Vorstellungen zerbrechen lasse, werde ich aufgebrochen. Wer bin ich eigentlich und wer ist Gott eigentlich? Un ja sabrūk šie mani salūz, šie visi mani priekšstati, tad es arī esmu atvērts jaunam. Also wir dürfen nie sagen, jede Krankheit ist psychisch bedingt, aber jede Krankheit hat eine psychische Herausforderung in sich.
psihiski noteikta, bet ka tas ir psihisks izaicinājums, to gan mēs varam teikt. Die letzte Frage, dann machen wir Pause. Pēdējais jautājums, un tad mēs arī pauzē. Das schlechte Bejahen heißt nicht, dass es so schlecht bleiben muss. Pateikt jā sliktajam, kas ir tevī, tas nenozīmē, ka ir jāpaliek sliktam. Sondern dass ich es annehme und Gott hinhalte. Bet es pieņemu to slikto, kas ir manī, un nolieku Dievu priekšā. Dass ich vertraue, dass Gottes Geist, Gottes Liebe auch all das Negative in mir durchdringt und verwandelt. Un es paļaujos uz to, ka Dieva mīlestība caurstrāvo šo slikto, kas ir manī. Aber es gibt einen Grundsatz. Ich kann nur ändern, was ich angenommen habe. Bet ir tāds viens pamatprincips, ka es varu mainīt tikai to, ko es esmu pieņēmis. Oder Gott kann nur verwandeln, was ich ihm hinhalte. Vai arī Dievs var pārveidot tikai to, ko viņam noliek priekšā. Also wenn ich zum Beispiel gegen meine Angst kämpfe, wirklich eine immer größere Angst. Piemēram, ja es sāku cīnīties pret savām bailēm, es tikai modinu sevī vēl jaunas bailes. Ich aber eingestehe, ich habe Angst, ich halte die Angst Gott hin, dann kann die verwandelt werden. Bet ja es pieņemu savas bailes, nolieku tās Dievam priekšā, tad es varu arī ar tām